Yes, okay, reka nongere ngushimire nongera kuguha ikaze wowe dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV nkubwira nti Nyagasani Uwiteka Imana nakomeze kugenda akumerereza impagarike n'ubugingo muri uyu mugoroba. Birumvikana neza twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ushobora kwibaza uti noneho ni ibiki nkuzaniye aka kanya. Reka nkubwire ni inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zubaka ibigwi ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inyeshyamba z'umutwe M23 zikomeje kugenda ziyumvwamo n'abaturage ku buryo bukomeye cyane. Nyuma yo gufata Bukavu, ubu ngubu tuvugana muri uyu mugoroba ibukavu habereye inama rukokoma. Ni inama igamije guhereza abayobozi bashya ba M23 ibukavu ikaze. Noneho rero iyi nkuru ndayikubwira ku buryo burambuye, ariko kandi turerekeza Uvira. Ubu ngubu Uvira nayo yamaze kugerwamo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 tayari. Wakwibaza ngo izi nyeshyamba z'umutwe M23 zigamije iki ko zikomeje kugenda zikora ibikorwa byinshi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko kandi zinakomeje kugenda zigarurira ibice byinshi. Ndakubwira uburyo Generali Sultani Makenga amaze gutangaza ko tageti yiwe ari ukwinjira mu murwa mukuru Kinshasa. Reka rero tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, gusa nkubwire ngo niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV, kora subscribe, ikindi urayikinge, ukomantinge, usharinge. Ibyo ngibyo bizatuma amakuru yacu akomeza kujya agenda akugeraho gatanu kuri gatanu. Mbahaye ikaze. Ubwo kandi twahereye ibukavu. Ibukavu habereye inama karahabutaka, habereye inama rukokoma. Bigaragara ko rwose abaturage bishimiye izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Abayobozi ba M23 bashya bamaze kugera ibukavu nyuma yo kuhirukana abarwanyi b'abarundi ndetse na FARDC ifatanije n'abawazalendo. Nkubwire nti abarwanyi b'umutwe wa M23 rwose bakomeje kugenda bakora ibikorwa twakwita iby'indashyikirwa ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yemeje neza ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zamaze kwigarurira Bukavu, ndetse yewe izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 mu kwigarurira iyi Bukavu binateye urujijo rwose, binereka amahanga arebye urugwiro aba baturage barimo bakirana M23. Baravuga bati ese ubundi M23 turi kuyikura ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuyijyana he? Ese ubundi mu by'ukuri ko tubona abaturage bakomeje kugenda bishimira aba barwanyi ba M23 turi kubajyana he? Ibi ngibi byongeye kugaragaza neza ko M23 ikomeje kugenda irwanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bw'ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu amakuru ari guturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aremeza ko uwahigaga yamaze kugenda aba umuhigo ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero mwokagira Imana mwe nimunyemerere garukire Uvira. Mu bice byinshi cyane bimaze gufatwa kuri uyu munsi harimo na Uvira habyutse habera imirwano ikomeye cyane. Uvira hazindutse habera imirwano y'akasamutwe. Ubu ngubu nkubwire ngo abarwanyi b'umutwe M23 baratangaza ko bamaze kugenda Uvira bayikuramo abarwanyi ba FARDC bari bayirimo ku buryo bukomeye cyane. Ingabo zaturutse muri South Africa zifite ikimwaro ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Cyril Ramaphosa azize abaturage be bakomeje kugenda bamwotsa igitutu bamubwira ko agomba gukura abana babo ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko nta kintu bakomeje kugenda barwanira ku buryo bukomeye cyane ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwokagira Imana mwe ibintu bikomeje kugenda bicika. Abarundi bari mu bwoba bukomeye cyane kubera amagambo yagiye atangazwa ku munsi w'ejo ubwo yatangazwaga n'u Rwanda ku buryo bukomeye cyane. U Rwanda ruvuga ruti abarundi bararye bari menge kubera ko ahafungiye umunyarwanda wese hariya i Burundi turahazi ko nidufata umwanzuro wo kuzajya kwifungurira aba banyarwanda bafungiye i Burundi bizabana bibi abene gihugu b'abarundi, ndetse cyane cyane perezida w'abarundi Ndayishimiye Evariste rero nyuma yo kubona ibikorwa M23 ikomeje kugenda ikora ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda
kugenda ahinda umushyitsi, akomeje kugenda ashya ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Nibyo naba nkubwiye bikomeje kugenda bibera ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwokagira Imana mwe, ibintu bikomeje kugenda biba uko igisirikare cya FARDC kitabitekerezaga. Abayobozi ba FARDC batangiye kwikura mu bice bimwe na bimwe bahunga ku buryo bukomeye cyane. Nibingibi naba nkubwiye muri uyu mugoroba, gusa nkubwira ngo tugufitiye amakuru mba kukomeza kukugezaho 5 kuri 5 kuko ibikomeje kugenda biva ku mirongo y'imbere ku rugamba ni byinshi cyane kandi udakwiye gucikwa. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakomantinga ndetse yewe ukanarayikinga, hanyuma amakuru yacu agakomeza kugenda akugeraho 5 kuri 5. Nitwa